Hola a tothom, avui per fi no plou. Continuem treballant ritmes de 3 temps. Fins ara. Començarem caminant a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primer ritme a treballar avui. Preparats? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Ritme número 2. Preparats? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta 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 ta. I ara traslladarem a la percussió al primer ritme. Preparats? Comencem! I ara farem el segon. Preparats? Comencem! I ara intentarem combinar els dos ritmes. D'acord? Vinga, comencem! Com sempre, espero els vostres vídeos. Fins ara!